Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Ade Lailatul Qadr vilerege khas sifatawge terega man Allah ekalange fotoga wahi korawwa afwe khairun min alfi shahr. Alu memme danna wahake enhas massara wore heyokam bodu reke. Ade mi ayata med kudakodako nazaru hinga dairu alu menna mi ingeni mi enhas massaruge heyokam ekani nunka. Evwore ves gina ekiveto man Allah wahi korawwani khairun min alfi shahr. Enhas massara wure heyokam bode. Enhas massaru ei minakab balagen alun men hisabu koffi kamuga wanama eba inge ei addiha tin aharuge alukanka Allah me angawani e wure ves ginan eila sawaba daruma devwa kamuga ehengamun ilmuerin dekilabwa gotuga mitanuga adad muhimmenno maqsadaki adadenno ege badalaga mige maqsadaki ginakam bayan korebu man Allah me angawani enhas eiki e adadu ekani devwa wahakenu min alfi shahr ge min alfi shahre buni mege ingeni enhas massara wure adi heyokan bodukan alun menge umuru mihegge umuraki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful korwa gotuga mi ummatuge mihunge umuraki fasdola haddihaya demeduge aharutake ehem veja komme ahara kalgumena milibeni alun menge umura wure ginan masekke ginan sawabu hodane erre khas rege gotuga engam algumennaki mirege heyokamu mahrum wa baikamuga vegen nuwane algumennaki mirege heyokan emme forihamu gotuga hoduma maseh kora baikamuga wanjehene ereya algummenna dimavijjikamuga wanama algummenna enhas massara bureves ma gina sawabu irad korbiya ganima korven algumennaki heyo maguga koriyaragos suwarugege baajwerikan hoda baikamuga man Allah minbar korawashi وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك